Picard Cabrera para kapitan ng Barangay Santo Tomas. Tara, abe tamo, masipag maganak ka, tapat yaping manukulan, para tiyang number one. Kagawad na ning barangay, prioridad kalinisan, yaing pilinan para kapitan, kay katamong barangay, subok nekeng kayang sipagan, bisan metong tayangan, aksyon man niyang iboto, Picard Cabrera tamo, kapitan niya ing kailangan, pamagbayuning barangay, mapanyawag marespeto karing tao. Simpleng pamilya, simplingan, Picard sitsag kasipagan, bawat eleksyon kagawad, palagi ang number one. Picard Cabrera tanangan, iboto yang kapitan, Barangay Santo Tomas yang number one. Picard Cabrera para kapitan ng Barangay Santo Tomas. Tara, abe tamo, masipag maganak ka, tapat yaping manukulan, para tiyang number one. Kagawad na ning barangay, prioridad kalinisan, yaing pilinan para kapitan, kay katamong barangay, subok nekeng kayang sipagan, bisan metong tayangan, aksyon man niyang iboto, Picard Cabrera tamo, kapitan niya ing kailangan, pamagbayuning barangay, mapanyawag marespeto karing tao. Simpleng pamilya, simplingan, Picard sitsag kasipagan, bawat eleksyon kagawad, palagi ang number one. Picard Cabrera tanangan, iboto yang kapitan, Barangay Santo Tomas yang number one. Pasibayo, taya po kakalingwan ni boto para kapitan ng Barangay Santo Tomas, Picard Cabrera. Iboto tayangan.